بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muizina ya Allah nirimpuhe niwentangirira hoburigitondo nambaye hijabi yanje mu cyubahiro nubaha itegeko rya Qur'an yera. Sinshaka bisi bindangaza kuko isi ni urugendo ruto cyane. Intego yanje ni janna nziza aho amahoro atagira ihererezo. Isengesho ni rumuri rwanje runtandukanya n'umwijima w'icyaha. Iyo mpagaze nsenga salama umutima wanje uzura ituze. Ya Allah, turi abagaragu bawe twisisha bugufi imbere yawe, tuyobore mu nzira igororotse, uduhe janna ku munsi w'imperuka. La ilaha illallah niryo jambo ridukiza, Muhammadur Rasulullah niwe rugero rwacu rwiza. Mu murima ndahinga mvuga bismillah, imbaraga zanje zose turuka kuri wowe. Iyo imvura iguye mvuga alhamdulillah, kuko ni wowe utanga umugisha. Nziko riziki ive iwawe, nta kintu na kimwe kibaho utabishatse. Iyo habaye amapfa cyangwa ibigeragezo umvuga inshallah kandi nkihangana. Sinshidikanya ku ijana migambiri ryawe, kuko ibyo uteganya byose ni biza. Ubuzima bwanje ni amanota make, ariko imbabazi zawe ntizigira iherezo.